agar supaya kita semakin mantap, semakin yakin, semakin mantap bahwa majelis kita ini adalah bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hati kita, kata beliau Al-Habib Ali Al-Habasyi, ibarat bumi yang gersang, yang bumi tadi itu sangat memerlukan daripada mumtiratun, air hujan. Maka hati yang gersang itu akan tersirami, akan tumbuh subur dengan air, yaitu dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jika aku mempunyai kesusahan apapun, baik yang melanda pada kehidupanku atau akhiratku, maka di hari itu aku langsung menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan kesusahanku, kegundahanku seketika itu akan hilang. Saking kuatah solawat dan salam dekah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, aku di satu hari ketika aku mempunyai kesulitan apapun, kesumpekan apapun, kemudian aku bersolawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi, maka niscaya kesusahan, kesulitan sesulit apapun pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah hadir sambian dekat dinto nambah rasa cinta dekat Kanjeng Nabi. Insyaallah barokan para habaib dzurriyyatir Rasul, barokan salawat dan salam dekat Rasul. Insyaallah setaja maksud tujuan kul manjenengan apa gampang tining Allah Subhanahu wa taala. Karena kul manjenengan nika minta tolong dekat Rasulullah. Sedangkan sifat Nabi barran, sakhiyan, sayyidan, sanada, yudhi'u fil kauni li ahlil kauni kal qamari. Nabi SAW disifatkan oleh Al-Habib Al-Habasyi sakhiyan, barran sakhiyan, beliau ini sangat baik, sakhiyan sangat loman, barran sakhiyan sayyidan sanada, yudhi'u lil kauni li ahlil kauni kal qamari. Beliau mampu memberikan penerang kepada hati kita yang tidak bisa ditembus oleh apa-apa kecuali nur Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya pemantap khusyuk. Sampean mau tak bisa khusyuk tak usah hadir. Sampean mau hadir kan toh, tapi sampean tak bisa khusyuk, sampean agak aja lebih baik sampean tak usah hadir. Daripada sampean aganggu ada orang syekh khusyuk, daripada sampean tak niat entar ke Kanjeng Nabi. Ini sampean entar ke Kanjeng Nabi, tak entar ke habaib, tak entar ke al-fakir. Niat entar ke Rasulullah SAW. Nyampung dekat Rasulullah dengan barokah, nyampung dekat dzurriyyah para habaib insyaallah. Loman Kanjeng Nabi ini ka barron sakhiyan, taqiyan, sayyidan sanada. Kanjeng Nabi ini ka luar biasa loman. Cak kebatir insyaallah. Paki kul panjenengan bakal oleh syafaat insyaallah. Sepenting sholawat apa mantep, pakhusyuk, sekira pujer di majelis nikah, nambahin rasa mahabbah, cinta ke Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sunnah Nabi, sholat berjamaah, bersiwak, berwudu, wahkata dan sunnah-sunnah lain, adalah bentuk bukti daripada tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya Rabb, mentermuka setiap amal nikah terima tining Allah SAW. Mentermuka solawat salam neka insyaallah mentermuka ibalis tung situng si hadir ibalis tining Gusti Kanjeng Nabi saya sangat loman insyaallah. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina anta tawwabur rahim, warhamna ya rahmanur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayy.